Facebook/Adom TV Kasee no wo ho say go TV a 176 obenya Adom TV na DSTV no channel no 280 ma yemfamo enko ensem no mu na we ye kroma ye hye na bronya bosome mu kroma ye hye de na ye de ebramu ye hwe bronya bosome no mu aya na ye nigye ene sedie titiro pa na so ya akra de a edru bronya wote ase ye so de ontua hwe onto hwe woda se wo maame ato e de amon ye hia wa no bronya che no shu ene watade ene fo ekrampo ro mu de bi omunya foforo hyenti omu nse da hu ni ye ne ye pen no so de ese bronya na be hye bronya atade papa ne che nti wo hu difference no na eno na Adom Kasee ene ye ne awofo mu bi edi enkomo ahwe sanye bia no nkra ne tade no wo shu so no woro mu atototo Anaa se etesei aka na fo abedu na esi ahye bronya na mu no ebi mo sese de omo to na frase na feed omo atete ntade no so ne mpaboa no Adom TV kroma yeshe etwaso aka enna kakra bi na bronya da no edru so 25th December na chesa aba ne sa edru sa abre na enkoda ne de omo nim sebotomo ayehye anase honye hye omo de omo bronya atade na wonom epa hye ne senti ene krom ayehye na adwumadie so no ye hye enkoda ntade bo ne senti yaba edwom ba bi a wonom eton enkoda ntade ne bi ebetwetwe nkomo ebisa ne sede edwa no esitie mam ye mo akwa baba Adom TV so nia yo nia yepesi ebisa ne se wo ha no enkoda ntade no ages ben e na woton wa enkola ntare no me wo from akwala ya wo ne ekosi 15 years up to 18-19 years kra benya ne de okay depending on akwala ne stage no oniama no ye hwe a wo fa no we hen fa pacho ebi fi China ebi nso fi Bangladesh ebi nso fi US ebi nso fi Pakistan ye deba prices na it saying prices ne de ya samu prices no dear because of dollar range no time ayen order buy no that time na dollar no was true and na clearing nso so nti eniema ne bono was true yebisa se kroma ye hia obeka dey aye shipa mum eno die ugidi ene ye 15th December what they sabre free say ye see December bo so many mu ade be see set time ene comparing to last year na edwane to say last year die na ekoyie pa last year die na edwane ye fine but this year die enkoyie omo ba baby surprises no obo price nature na oseme kwaba obi onso obo be say 180 no we catch us be 100 cedis enkoyie at ye hwan so a dollar no fiti ye sha fi as ye fan say fi be me ena nkofo ye na kroma ye hye dollar akoso se nyame adom dollar na ba fom nti ade nti ana still awo feel say oniama no ugusu ton abode eniama de set time aye order buy no that time no na dollar no was true na wo 15-16 nti we dia ba that time na senior auto no so ka say dollar na ba fom na wo te aba fom a wo hu bekom woni senior auto niama no nye scan sa no wasan de afa ne mafoforo enti me parents ma ba shop ha no me wo mamiensa e mamienu ene be ma ba ko sika san na me de ba shop ha no ma menya bronya atare mienu amom nyina ene mpaboa mienu wow e man say wow just sika wo be bona ji edwane okay nti e man no ombo kakra obe say almost 700 to 800 ba ko for two almost 2 so almost in for Ontario 4 no saying almost 800 cedis hey omonton paboa omon share vest and share panties socks in my band ade bebo ni three na just say o budget ani pa ba ko bia one budget kra 1000 there my sha na nkomo no ene eguso no ya san aba shop fofra omoton enkwala ne ama wa ha se mame aka be 10 days pe na bronya na drusu hu ne say aka 10 days am ye di Christmas den ka yesenka de hu ne last year ne hu ne na bet unim Ghana for last minute em bia na me betima ye bibi nti ehwe nyame na ade ton ne te sen wo hwa ko anankofo botom aye shi nto omo ntade omo botom de aye shi pa ba ye hwe last minute no unim Ghana for ye hwe last minute no ye hwe prices ni bi te said ye esensen hey obi krasen ana obenya bi ato oh ye wo 150 ye wo 250 ye wo chese okuta 150 ko de a 250 350 obenya atare kama ashoba
and uncle no babies need the 100 Ghana 120 150 ebi ho bibiri ho boni de e koso kakra bi enye bibiri sa yes $2 so ya hwe atete so but wo mo ho keka for the Christmas we de ye hu hwe se bia na mo ade ton for no mo kan we $1 ne so ate see yes we beto so kakra se mfa so na ye nya ba se de esi to ne de at least ye beto ne sa mo ye nya ne sa nka ye pe enye ye pe ne se hwe ne me esum ho ma me nka akwa ma ye pe ye pe ne sa ya maami aba ha oba beto ne ama ne ba ye bebisa ne se oba no eniama say na pese otoma wo ma no last year na me buy no me to me to dodo ba this year de emunye go to dodo be say me to omo ye be se for me to 3 ma ba this year de me hwe se menya maku bia ma ma ade ntia because nyama nko yi nyama ye nkakra ayeshe pa me hwe prices ne se ne be ya so metimi afford bia na makwa ba na comparing bonyanta ready made and kwalanta area to say yeah pam auto fabric pam no near hina o sha ebeboa o share say the kroma ye hye ne obotomu a before no ye to me to 4-3 na fi beto say ma fi de ya hwe kra bia 1 bi pe na ye beto amen because the kroma ye hye say ne ya wo kan ne ntimi nto bebre ntini ya omo so be fele so mu di Christmas no eno na yes nti mo budget ni say budget ni de afi na ma baby sent no afi na me ko check me budget ne say e be so na wa share roughly estimate say oh at least me kitabe at least nkola mi no 1000 die na kaminim se menya mpaboa ne atare for mo mi no na me ba me shop eni ha na me to ade na every year bia me to atare na me sine de me be hwem Christmas yesu be die and then me buy any day krom dia ye shepa entari an ka metimi atom mienu bi no na de mi hu de se ba kokra mi ntimi ne ma me kura epem so ahwe se obetimi ahwe ma me kakra na che say last year auto say na man kola no last year metimi to mo ye 3 metimi to 22 ma obia by this year de just say one kura mu aye ama me kroma ye hye ai madam aye hye papa na se ba kopa na obetimi ato ba ko an no kura so hwe price na ma me kakra papa de last year de na no me gidi so mbe hye you want to from mom I just saw her born, so I heard one the other promotion. Or her born mammy, and maybe make me consider Kakra. One shall my dear, this and almost no mushe and no one on Besashi. Now then, I water and tire no water ready made no bear 2 and 3 bina on shall better fabric a pama can woman. See, I know say fabrics no. Obaka cotton is cow. Uko seamstress on Zabesentia. Comparing already made in to the other top no is better saying kameto already made no. I know ya pam dada. Me prefer some metal rather than sewing for her. No question pass a krum aye shama wono mo pa. Esan say afia etwa mu no na ko mutimi to ntare no dodo. Nanso afi de enya de se on betimi ato no dodo sa esan se sika no ebi ni ho. Afi nso kra no so mo kwa akoto entoma e de akoma obi ama na pam ansa na nkwala na hye no omo de toto ene enmono no ho a omo hu ne se enmono no eye chen se anka omo kwa akopam ne senti krom aye hye ba bia wo no o ma ne ntare dodo se na betimi ato ama omo empabo asen e na betimi ato aka ho ama wonom krom aye hye ama wana